Rad bi slišal tudi o malo manj prijaznih elementih, kot so naprimer stalkerji, o katerih smo govorili v solo epizodi z Janino. Me zanima, če ima tudi kdo od vas treh kakšne izkušnje s tem, kako... Yes. Sem skoraj pozabil. Mislim, Marko, pa tvoj Instagram, ne? Instagram? Okay. Ne, ko si šel pregledati. Sem imel en experience. Ja, Mr. X ga kliče. Mr. X, ja. Oziroma Person X. We don't know if it's a man or a woman. A ne, in... Do not assume the gender. Ja. Sorry, zdaj je jasno tudi, da so na tem planetu neke drugačne biološke stvari. Ja, so... There is maybe something else than... We do not know. Yes. American government confirmed aliens ali neki, ne vem. Gremo naprej. Can we be Mexican? I don't know. Wait, aliens are Mexicans? Ali? Ok, AI je bil, ja? Ja. Imeli smo en situation, ko načeloma je to cela cosplay community as a whole čutila, da so bili enih par oseb, ko so bili proti tem, da folk cosplaya, ali so pač bili zelo, kako naj povem, like pushy ali pa tak like nesramni, ko so te vprašali neki, ker je bilo condescending, zelo condescending. Like, zakaj to delaš? To je tak čudno, that's weird, this is stupid. Jaz tega nikoli ne bi delal ali something like that. In jaz sem imel experience, ker jaz cosplayam in crossplayam, čeprav bolj redko zdaj, ampak moški in ženske cosplaya, whatever, it's fun. It's funny, ko nekdo te vidi kot like this cute girl, pa naenkrat, hey, how you doing, buddy? In jaz sem imel namen, da bi cosplayal kao Tubi takrat. Okay. In sem že imel vse pripravljeno, sem par updateov dal na Instagramu, vse je bilo cool, dobim message from this mystery person, da kao, če me vidijo v ta kostim, they are going to beat me up with a stick. Wow. Ne vem, kdo je gledal Gintama, ko ima Ginko tisto njegovo leseno sabo. En tak replika, it was apparently gonna be used to beat the fuck out of me. In to se je dogajalo. Imagine, da probaš iti za neko leseno palco na Darjata. It probably breaks on impact. Se je že zgodilo, da so se par propov zlomili from me on impact, ko me je folk udaril. For the meme, obviously. Ampak to je bilo straight up threat. In ko sem to povedal v naši mali skupinci takrat, ko nismo mogli skupino, ampak prijatelji, ko smo se malo menili o tem, sem dobo sporočil, da se to dogaja z ostalim tudi, da pač mystery person kar naprej govori, da take like, nasilne atrocitije bo se dogajali na konih, pa ne vem kaj še ne, in sem rekel, okay, this has to stop. Ampak to so obviously troli. Oh no. Pa kaj je to s slovenskim cosplayerjem? Dejansko grejo na konvenčne in tam... Ja, brekajo prope. Imamo zgodbe. Bo Neja pol povedala. Kar se na tisti topic tu, ko sem jaz osebno to like experienco, sem sam sebi rekel, okay, this has to stop. In sem glih tako srečo imel, da... Ok, ne glih sreča v nesreči, ko sem je tudi cosplay raztrgal. Before the con sem bil tak, okay, I will go as All Might again. In moj All Might je intimidating, ker ne sem to, da na splošno imam neko maso, še maso cud gre čez. Tvoj All Might je zakon. Zgledaš dobesedno kot Hulk. Ja. I look like what I can achieve, ne? In gremo na kon, se s ta osebo dobim in sem imel tako lepo možnost jih konfrontati in zelo lepo, not intimidating at all, povedati, da če bi karkoli takega naredili spet, rekli spet, thinkali, again, I will be there to crush them. Plus ultra. Yes. Starijo to life motto je fuck around and find out. Actually, like, I'm nice until you fuck around a bit too much, and then consequently find out. He's Shanks in real life. Who? Nisem slišal. Shanks. Oh my God. Shanks is One Piece. Oh, yeah, he's One Piece, yes, maybe. I see myself as more of the All Might type sometimes. That's the mentality, like, I will help you. You can't be a hero, young Midoriya, but fuck around and find out. Tako da after that se je kinda tista zadeva umirla, ni bilo več tega. In od takrat naprej sem kinda rekel, okay, this is something I'm gonna have to keep doing, če se naprej dogaja. In zdaj je pač tak nek mentality na konih, da folk, ko se kinda uneasy počuti, se sron mene postavijo. It's adorable to me. Je že kdaj probal pojesti tvoje lase?
Noben še ni, a boš ti prav. Ja, da se lahko prenese ta Ja. one for all. Yes, pass on the quirk, a ne. Ampak ja, like, včasih se vidim tako nek protector. To je lepo, to je dobro. So that's what I like doing. Community enega takega. Ja, saj nisem sam, a ne. Ja, Sem pač, again, seveda. there's also the mentality od folk, ko bi rad pomagali, pa si ne upajo. Ja, točno to. Ja. Mislim, da velikrat, ja, pogosto sem slišal, da imajo posebej mlajše cosplayerke, tako dedicated stalker or two, Ja. in se Ja. bojijo approachati pač ljudi, da bi jim pomagali, pač Ja. dobesedno friznejo, pa pač ne znajo reagirati. Ne? So, v takih momentih bi bil ti, podporna točka, bi bil pripravljen jih. Ja, Tako da every ja, time. če se to zgodi, pridite do Darja, Tako. no one else will approach. If I am there, I am Ja. there. Ja. A ne. In ja, it's nice to intimidate somebody that's making another person feel uncomfortable. Ker jaz unfortunately imam tako slabo navado, da despite my size sem ful tih, ko lrkam okrog in randomly se pokažem za folkom. I have scared many people that way. Tak da, to all you stalkers, I will be behind you. Watch your back. Kaj pa, Nothing personal, kid. ja, kaj pa drugi dve dami, imate kakšne izkušnje z Ja, druge tri. zalezovalci? In, Mislim, zalezovalci na srečo ne. ja. Pa, z neprimernimi komentarji. Game Gang je bil en izmed, mislim, se je že bilo prej, ampak Game Gang je bil en izmed tistih, ko sem res mislila, kje je Dario, ker če ne bom jaz temu zobe zbila. Tako, just saying. In res, ker je že meni je stopil na živt, pa jaz sem zmer tista, ki se drži nazaj. a ne. Ja. In mi smo bili v tem VIP area, zadaj smo, ker z matrase, mi smo cel dan hodili, ker smo pač tam le ne delali Uncomfortable cosplayerji. šuhe. Ja, in jaz tudi se lepo tam razkomotim in pride ena skupina nekih ljudi in mislim, ne vem, kdo je bil še tam z mano. Pride pole en res ogromen tip, ki bi se ga človek ustrašil, ko pride. In začne pač komentirati mene, a ne, in, ker moj cosplay je bil dokaj bubi, a ne. In začne res na gnusne komentarje meni govoriti. Res orenk na gnusne komentarje, ki jih ne bom rekla, ker sem res se This is a zadržala. family-friendly show. Ja, recimo. Ja, to je malo dokazal, ne, ko lahko To je bil tvoj famous line leta 2016. In Back on that list. ne samo to, jaz, ker sem se pol hotela umakniti, ta skupina je imela zraven fotografa, Oh. ki je probal dobiti panty shot od mene. To je kar pogosto. Folk Ja. hodijo okrog za testim micne GoProje pa telefone in probajo upskrt. Ne, ta tip je imel uno, tako uno. Ja, Orank kamero. Dobesedno so organizirani do te mere, da Ja. imajo En distrakt, drugi slika. fotografe, drugi imajo dedicated, pač A ljudje Tisti, ne ki poznajo mečejo opaske in tako določenih naprej. spletnih strani. Ja, Apparently očitno, not. ne, in instigatorji. prvič, So jaz sem some se people nekako take umaknila, ko sem certain videla- anime too far. Ja, no Ja, kidding. Ja. ker sem videla, da je ta tip potegnil to kamero ven, sem se nekako, Ja, a ne, ja. prav čas. Drugič je še enkrat probal, ampak je Dario tam zraven bil. A ne. In tako da je Dario, ta samo vidim, kako se mene obrne, ne vem, kaj se mi zadaj neki pol čez dal, ker je krilo je dokaj Ne spomnim se, kratko. sem jaz vem, da takrat sem tudi Ito tam imel gora. ne. Ja, celo Ito je bil. So, Sta to kdaj prijavila? ne moreš Komu? biti kaj, ker ni noben proof. Ne, mislim organizatorjem, ki so pač Ne bo kaj Ponavadi ne pomagal. vzamejo Ne resno. moreš Ne kar vzamejo tako resno. accusati nekoga. res. Nimajo časa, niti se pogleda, Ja, kak je like, velik nimajo dogodek. ča- mislim, Dokler da- nimaš kak proof, da si Ja. ga dobil in the act, on lahko reče, da se norce delaš in pač seveda easiest way is to not have conflict. Tako da, pa že, my bad, a ne, pa gremo A naprej. niso vsi ti prostori vsaj določeni s No, kamero? Ja. To je bilo na gospodarskem razstavišču, tam spodaj, ko je bilo Ja. letos na NMN-ju garderoba. Ja. Je isto na O, Game tam Gangu zadaj. bilo ta VIP area, a ne? In je bil sicer tam nek varnostnik, ampak Ja. v VIP area so lahko prišli samo pač mi, tam tisti, ki so tam delali, pa gamerji, ki so igrali. Ampak ta Če imaš nek skupina, ki posebej so tag. not bili, niso bili gamerji. Ne vem, kako so oni sploh not v VIP prišli. To je bila kar ena random skupina nekih tipov, ki so... To je bilo fora, da je bil zadnji dan in se že sami varnostniki ni dalo več. Ker ta ista skupina, jaz sem opazila, da dejansko so hodili okoli do cosplayerjev in so pač jih ne samo catcallali, ampak so imeli tudi... Skali so nek bolan content. Ja, Ja, in pretty much. ne vem, a ja, pa še na Gengangu se še to ni vse. Nekdo je prišel dol, ko so se ene cosplayerke spreoblačile in jih je snemal.
In to vemo, kdo je. Ta oseba je že dosti stvari naredila, ki niso. Wait, a je to ta oseba, ko je tudi zlomila prope? Ja. okej, Čakaj. okej. In ta je na Remember. kameri, We ima remember. precedent. Kako ta oseba še ni izključena? A veš, iz kaj še večji konvencije? problem te cosplayerke so bile? Underage. Underage. Jaz sicer ne vem, ali je tisto, ki je pristalo, ki mi smo to, Upamo, pa smo ja. prijavili organizatorjem Okej. takrat in so rekli, da če karkoli bojo oni posegali vmes, zdaj ne vem, ali je bilo karkoli ali ne, ampak ja. tudi to smo slišali. Ja, da se Tango, je a so tukaj zgodilo. mogoče kakšni illegal repercussions? Yeah, no Ne, fucking to, kar- shit, they Ampak zanima me predvsem, kako lahko kaznuješ. Ja, my guy gets basically treated as child porn. Ja. Straight to jail. Pač Ja. ta oseba dela videe in se norčuje iz cosplayerov. O tej osebi smo že na prejšnjem Gajdenu govorili. Ja. Se Pač spomnim. mislim, norčuje se, uničuje stvari, ljudi naredi uncomfortable, snema brez dovoljenja. Yep. Jih snema in deva na YouTube. To je, Aha, to je če mene tisti. vprašaš, Ja. To je kaznivo dejanje. To je, vsaj. Kaj pa ti misliš? Censored name here. Ja. Imamo ime za njega, Metan. Slovenian Tate. Ne se ne. Ja, dobro, sam ni tak, ne. Ne? He's kind of like a pussy. What color is your Bugatti? Pinky? Hey, yo. Salmon color? Ja, veš, kaj te bogati literally ampak izloček, ki miniatura ga dobiš, bogati. ko praviš drugo potrebo. So, Ja. that's what it is. That's what it is. That's what he is. No? Ja. Ampak me zanima, kako bi lahko tako osebo kaznoval. Mislim, da to sem že podal neko Aha. pisno mnenje. Okay. Sem zdaj, ja, se je Marko Ja. me spraševal takrat. Ja, Mislim, da definitivno. tudi, Ja. pa tudi v društvu Makon smo se, mislim, da spraševali, kako bi lahko ukrepali zoper tako osebo. Nisem prepričan, če letos prav, organizatorji nameravajo ja. narediti kakorkoli glede teh osebkov, da bi jim pač preprečil vstop. Pač zdi se mi, da bi bil to dober naslednji korak, da Ja. preprosto nekako zleveliraš nekako vsaj osnoven nivo obnašanja. Pač to je Ja. najlažje, kar Nek, lahko narediš, ne, pač Da ne redarje vem, imaš. mogoče nek complainment Ja. sistem za nasplošno Ja. nesramno obnašanje, like, ok, ta prvič se nekdo pritoži, warning, a ne nehaj, Exactly. ta drugič že, mogoče drugi warning, like, stop, ta Ja. tretjič pa letiš skozi okno ven, you know. Ja. Kolikor sem se pogovarjal z organizatorji, so mi obljubili, da tak sistem obstaja. Se pravi, da prvič je opozorilo in drugič jih pač preprosto odstranijo s premisa. Ne? To je good. Tako da, Pač mora biti enforceno. Ja. ampak exactly, a je to enforceno? Ne To more je samo problem. obljubljati, ker Exactly. tako se je isto zgodilo že v preteklosti. Ja, Ja. 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 Like, In, ok, takle bo, ampak ja. na koncu v bistvu ni, ker noben noče Ja. confrontation. a ne? Ja, vsi se izogibamo End of the day, konfliktov, ja. pa Ja. kakršne koli Sploh drame. nerdi Ja. and geeks like Ja. us. Ja, sam ko je dovolj, je Ja, dovolj. weekend Ja. scrawny geeks like us, you know. Sam, če, pa če nekdo ima neki dogodek, tudi mora gledati Ja, na to, more. da ne bo potem komu se kaj zgodilo, ker take Ja. osebe Njegova lahko odgovornost je, povzročijo ja. škodo, ne samo škodo, tudi nekoga lahko poškodujejo. Yep. Mislim, organizator je potem pač efektivno odgovoren, ne, za vsakršno škodo. Ja. Vse zato je boljše, Ja. da jih potem Ja. iz eventa pač banajo. Ja, Ker- boljše, da preventive daš Ja, vmes. a ne. ja, ker naprimer pač mislim, dosti ljudi je tudi neudobnih, poleg takih ljudi. Pač, Ja, potem tiste ljudi, ki se počutijo neudobno, sploh ne pridejo več na konvencijah Ja. in potem Ja. konvencija se zgublja. izogibajo ljudi. Slab Koliko glas stvari je se za lahko konvencijo. zgodijo Ja. na konjih, ko te lahko nekako prizadejo, Oh, da, ja. da Ja. te discourageajo, Ja. da sploh greš, da cosplayaš, da tekmuješ, da interaktuješ s folkom. There's a lot of things that can throw you off. Ja. Ja. In Ja. ne vem, no. Mislim, zdi se mi, da baseline tudi nekih obiskovalcev, ki niso cosplayeri, so mogoče malo bolj šaj in ne bojo takoj pristopili do njih. Medtem ko boš imel to skupino, ki bo dobesedno zaradi kontenta bojo forsirali to Ja. interakcijo. Ja, ne. ja. In mogoče bojo ti ljudje, bo to na tistem konvenču njihova edina interakcija. Ne? In potem, če jih med to Potem interakcijo misliš, da je to normala. Ja, exactly. Misliš, Ja. da če ti nekaj zlomijo, zakaj bi hotel iti nazaj? Že tako Exactly. si šaj, delal si en prop, mogoče mesece, Ja. ki ga zlomijo. Kaj je tvoja sploh iniciativa, da bi sploh šel naslednje leto nazaj, ko imaš samo slabe izkušnje? a ne? Pa še Tako problem da- je tudi, če ja. ti zlomijo, kaj, what happens next? A ti bo plačal za to? Ne, Ne. oni imajo stiker, hentai stiker. Ja.
Oh, Mislim, fuck, se ja. zabavam. Lani so si celo posneli to, pač pa na Ja. YouTube objavili, Oh, we know. kako Ja, ja. so bili We v know. aktu Ja, uničevanja. ja, Ja, smo videli. In zdaj imamo dokaz, Smo precedens, ampak ne vem, Ja. če je oseba je spet dovoljena na dogodek. Mislim, da sploh ni bilo objavljeno nekje, da so bili kakšne koli reprikašni narejeni glede Ne te vemo, osebe. no. Pač Da- verjetno, če bo karkoli, bo interno. Aha. Zna biti, ja. Mislim, da pomembno je, da če narediš to hud precedent, da mogoče objaviš to javno, da tisti, ki prihajajo ali pa so mogoče videli to interakcijo, nekako se počutijo bolj samozavestne pa varne Ja. prideti na ta dogodek, Ja. ne? Mogoče iz tega stališča. Ampak ja, upam, no, da se To je bo nekaj smiselno, ja. premaknilo v tej smeri, tudi če Glih to, interno. ja. Ja. To je tudi, tako smo prej govorili, nek namen skupine, ali Ja. da we are here, Mhm. ti bomo pomagali v vsakem primeru, da se počutiš varno in da se počutiš welcome na dogodkih, ker to Exactly. je ta glavna zadeva. Pa tudi, Točno to.